Thang ni phaing ko raner kebar ni APHLC claim bang atum pen West Karbi Anglong district a MP Hamran rong supi pen DC asa hemalong an kipali pen pinpura lo kipi kipajodam japhan armu ka chenga jaimek kideng ponalong raikom saikhi lapen APHLC claim bang angbong cheteng kheng dura jok pen nang an claim bang atum aphan kenep kang nang pen Hamran police station along pon ed Labangso armu kache jenga jai megalong Bharatiya Janata Party pen kidam tang KAAC MEC kili kibi ponalong aronre pensi MEC constituency long inkoira trop anta chepa haipon edlo pusi APHLC pen arbok ponlo re-election ke pedoji 6 schedule ke pangtang an parta Indian constitution along ke tokda article 244A kache longje aphan pora kapre ka hawara long che song bom bang bomsi thang ni phai inkoira ner cap anki niner cap pleng tang lo APHLC Ratari Asong Panaki Mangateng Lapen West Karbi Anglong DC upon Aprang Pen Kapachini make alo Pidera Pita Puthot che Entodaxi Thang order away pupensi ini jengkha ahithia long pen mass rally ke padokon bom hot net ingnang dum bangso rally insam jin pen kache song ke deng ponji kwa ke mangalong magistrate ampata police atum akele kinep kangnang duna jo claim bang atum kache pajok ponji lapen songja atum aphan ke rai kom dunji Pua kache song pona joksi ahiring tangra kache song ang thek nang tlang lo. APHLC song atuma phan Assam Police pen ke nepdun ke khangdun paruhum lapen jakong kipa bobji aphansi claim dun lo. Indian Constitution arona teng pen pulotang te ingsam jin pen kache song ke na hok tache song long. APHLC claim bang phubang phetum mas rally ki padopona long kopir potsi ke nep kang nangdun ma palam theka chini ja phan Perangkia bitung pen West Karbi Anglong SP aphan karju kapatini horalam the arju ponsina Jengkha area protest korile protest korte rokhabo jaote badha dibo jaote তেওঁলোকে জোৰ জবস্তি protest rally to ulai pla tate এখন কাঠৰ দলং আছে হেখনো ভাঙিব চেষ্টা কৰিলে উপায় নাপায় ম্যাজিষ্ট্ৰেটে ফোর্স ইউজ কৰিব লগিয়া হ'ল আৰু আমি তেওঁলোকৰ লিডাৰ আৰু কিছুমান মানুহ উঠাই লৈ আহিছো So not peacefully. If it was peacefully, they should have stopped when they were asked and declared unlawful. They were never given the permission. Labangso puthak APHLC asong japo angtong ingti lapenari sangho atum sitami tong sekot pen Hamran police station along palidonsi birta endon lo. Labangso birta kache endam hot phirangkia tumalong lamthe nage pachini ponke lapuson henlo. Suluk sodak pedu nang ji pugelake aron ki ora tum sinang claim rong lage. Atuma se koi pinang kok polage. Abinong et ke law and order ki ora tum ke lake suluk sodak abita nang hi po tum lo ke mati. Kita nona bangke la tum si suluk sodak donang ji poning hang rong lo. Lake ning duk lo dake. President of India phanta me la pinpuro lo mate memorandum lo anong si tum penat ke lo dak pajirji. La si la solong bangke ni tum mo na puel lo kham khe do proposin tum sangkok ji pu bangkali lo dak penat ka pajut si lo itum ka jisi ka tengke so chenga constituency lo po phita me dak hamre na hi thi along masitum ka je song deng pon po la pen non dak songjap pinang ke nepi anaphan mangkela ke pejok vek nang pula ke jong si penang monta pejok je lang pulotang pula so putang kane tum ka song deng kela ke deng pon nang ko Hamran Ben Daniel Hi Karbi Anglong live